banje mukurikiye Ruga TV. Amakuru ahari nuko uno munsi abanyamerika bishimye cyane nyuma yo gutora umukandida w'abarepublike ariwe Donald Trump ahigitse Kamala Harris. Donald Trump mu by'ukuri aje akenewe ku bantu wenda bamenyereye ibintu by'amasoko, aba businessman, cryptocurrency muri rusange. Ni ibintu byo kwishimirwa cyane kuba ayongeye kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika. Kandi ikindi twiteze ni uko agiye guhagarika intambara zimaze iminsi hirya no hino, kwivanga mu matora muri Afurika byarangaga abayobozi ba Amerika. Trump ibyo ngibyo ntabikozwa. Mu by'ukuri njye ndishimye nk'umunyarwanda ariko uba muri Amerika. Ni ibintu by'agaciro cyane, dukomeze dushyigikire umukandida Trump. Muri aka kanya tuvugana ubu yatowe, hategerejwe kurahira no kuvuga ibindi bitandukanye. Trump mu by'ukuri ni umugabo utari pfana kandi uvuga ibimurimo. Abatoye abari muri leta zunze ubumwe za Amerika turabashimiye cyane. Komeze mu mujyi inyuma, ibintu byose bihite bihagarara. Trump oye, Trump hejuru cyane. Okay, mukomeze mukore subscribe kuri Ruga TV show kandi mukora like, share, comment. Tuzakomeza tubane mu biganiro bitandukanye, amakuru aba ari hirya no hino kandi turabashimiye. Ciao ciao. Like, comment, subscribe.